إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا مدي هفتا قالوا من باني فيكو هو كودا تعرفه جنستيفا هذه مذهبتك فتيكن عقوتا هذه مذهبتك أبيه قطون قالوا من جبسنم بحرت مبتا هذه فيكو خلاف تهوكا عمل كرم بيجوي باني بيان كو ميدو قالوا من نكوري كنداني قالوا من كيوم قصر كفا موافي الفقه الميسر کے بابتكم مفي فتاو مفتك مؤلف مني تمهيد جنوا تمهيد كيف فشمو بتون بفلون جننا ماغو كشاد متكا جننا باب فلائچ آمو تجينا فتوكا وانه تمهيد مي فتوكا فيغو فتكا واتي بفلون مني مي باكتا كنستي فمي باي ما قالون میں كوريره واني كنس همي فوري همي كيال مو بتولون میں مي بيتان انكاوس كومس فرقا كيالا فوريندان هم فرطة مفه فشافة معني معنى الفقه لغة واصطلاحا بحق بوتنا أدي المرج اصطلاح كفقه كي كبات هم مؤلف بدارون الفقه في اللغة الفهم فقه كي عربي بحقا اتش بسنونتا فهم ممن نقوليد سالونا بيان فواني الله تعالى ميه كان هيوغتن إرادة كرم دينه كهيو بسنو دبي إيمانا كفقه المرج بيان كرم فواني الله تعالى قرآن وغا وحي قربا فاوي شويب كفان وغاوم وغا ميهم نابه غتون اميهم بني شويب كفان وغا بس قبول نكون وغتون ما نفقه كثيرا مما تقول كذلك فان تدكوا إنا واقتك تمام منك نويسني ابي كافرون غا حادثك اي اميهم اعتبار كرم غا دينغتو وغتكم دينو غا كان كان اميهم نك نويسني نبي بكرم رسول بكرم دكا واها كفر اميون نن اඩو وهنس اميون گه هيتوگه تريا اي واسد وگنو دهنس الله تعالى اميون هدايت دكم اراده کربه اميون نن اي بسني گندني ماره بهوگا مي ماناگا مي آياتوگا مي لفظ بينم کروا فوا كما مؤلف ميدالون ادي صلى الله تعالى وحي کروا فوي ولكن لا تفقهون تسبيحهم eke eke duni sofa sofi ade janamar toge tasbiha ga wahaka qur'an ga angwa fallah wa qur'ani ehnas tiyabami hunnakan etakit etkiya tasbiha no bisne emi mare mauga bisne bisnunno ta fahum ga maana ga fiqh beenu kamule المرق استلاح فقه كي العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية فقه كي شرعي حكمتا دينغتم علم دينغنني فقه تفصيلي دليل تكو معلوم من دينو حكم غنيرغا كم كم ادسكرني دليل كذريا الله تعالى يقول واقيم الصلاه تبامه النماز قائم قراش وحي قرب معلوم من نماز القران الله تعالى وحي قران واتوا الزكاه تبامه الزكاه نديش زكاه ديش එගොත වහී කරේ මාළුගුණ මේ zakat මිනරනේ දීනුක කොම්මේ කම කිතම බොඩුකම වෙස් කිතම කුඩකම වෙස් කොම්මස් දලීලගේ මච්ච බිනාවගෙන් ආශ්‍රවණේ මේ ෆිකුහි ගොතුම් බදාරුග උසූල් ෆිකුහා වර බොඩ තෆාතබ උසූල් ෆිකුහා ඉල්මෙරෙ මි කියවා දෙනි දලීලක වණි කිහිනෙත්තෝ ඒකේ මානේ කාළුගුණ මෙන් දීනි මස්සදේක දලීල කොට බේනු කුරවේණි කුන් එච්චත්තෝ इजुमा के बनफिन में इजुमा को हुनन जे शर्त के को बात गियास कुरान की हिन तो एक शर्त के को बात हो गियास जलिया की को बात हो पूरा इनमरे के बसवा गियास के को बात हो इनमरे मधु खिलाफ और गियास के को बात मी कंतता कोम मेच्च के सेगा दलील देनेगा तुम के ई फिकुह की एक तफसीली दलील तको या खिलाफ है उसूल फिकुह की कोम मेच्च के सेगे इजुमा दी दलील तक देनेगा तो एम फिकुह मी नागनी कोम मेच्च මේ ෆොටෝ කදෙම මුල්ලෆ් බයාන් කරවණි මේ විදාලවණි ෆීකෝ බයිෆාර වෙකේ හුකුම් තකබස් එනගේ හුකුම් තකබස් තෙන්ග විදාලවණි ෆීකෝගේ අසාසි හතර මස්දරෙබ්බේ අල්ගොම ෆීකෝ උගෙනනි කොන් එච්චකතෝ
මේක අස්තුක සොන්නේ ජමාතුක ඉල්මරෙන්න එහෙම මස්හබ් තල මෙදන්නවනේ මේ ශාෆි මස්හබ් මාලිකි මස්හබ් හම්බලි මස්හබ් ඒකට කරනවා ඒ તો සාක ෆිකුරි මස්හබ් තේ බොරෙන්න තස ෂියයි නොata සූෆින් එමිහුන්න සුන්නත් ජමාතුක ඉල්මරෙන්න මේ මස්තර තෝග වේ තෆාත් මිසාලක සූෆින් ගෙමි එමිහුන් හදීස් කබුල් කරමුගෙන් මුලමුල තෆාත් කොට එමිහුන් බුනන් හද්දසනි කල්බි අන් රබ්බි තිමන්නගේ හි එබ රිවා කුරේ අල්ලාහුගේ හදරත් සීදා එමෙම මුලින් බාතෙල ෆිකුරෙක් ගමච්චා මුලින් බාතෙල අගීදාගේ මච්චා එමිහුන්ගේ මස්තර තමුන්නන එමිහුන් මොනදා තිමන්නේ මුවෆණු ෆෝනේ මිහුන් පාස් තිමන්නකාරි මොන්නේ මෙවෙන මෙන කම කුරාෂේ බර මෑක් කමක එම රාජ්‍යගේ කුරියගේ දෙපොරේ බයි ෆොත්තව සරුන ෆෙන්නා මිස්කිතුක බාට්ටා ෆොර ෆොත්තවක සුන්නා මිකහලා වාක මෙවෙන මෙන මිහක මුවෆණුගේ ෆෝනේ මිහුන් පාස් මෙකොත පොන්නිතම් මෙවෙන මෙන සිකුර කියාෆියම් එගේස් මං වන්දාන කාරි ගවරිගෙතක ස්නාං දාන එකහද සිකුරුත මෙහුන්නනේ ආස කොම්බයිගේ ෆෂන් සූෆින්න එකහද විදව වෙර ජමාන එමිහුන්නකි මස්තර තෝග අලුගොල්මෙන්න තෆාත් සක ෂියයි මොනනේ තිමන්නමෙන්ගේ රිවායත්තාගේ ආදු බයිතුන්ගේ කිබන් තිමන්නම රිවා පුරා රිවායත්තාගේ එහෙ මොනා රෙමෙ පුර දොගු හදීස්ත හදාෆ එමු ෆෙක්තල්ලේ සල කාෆි කියා පොතෙන් එමු මොන්න දී අලුගොල්මෙ සොහීල් බුඛාරි කියා හෙන් එමිහු කියා පොත ඒ ෆොතුගේ මේ ඔන්නනේ එමිහුන්ගේ ඉමාමුන්ත එමිහුන්ගේ ගබෝ පුරා ඉමාමු ඒ ගයිබන්ගේ බයික්කමෂා අද එමිහුන් ඛල්මු කුරයි ෆවනි අරුෂීගේ දශුගාවා වෙයිද්‍යකුන්නේ එම් එකහද බාතිල් ખુરાෆි වාගත මුරේ එමිහුන්ගේ මේ මස්තර තෝගේ මේ මස්තරුක තෆාතු මේ එමිහුන් කබූල් කුරා වෙබ්ස් තෆාතු එම් ෂියෙන් ඉතන බයි එමිහුන් කුරාන දෙනමාත මේ සුන්නත් ජමාත මුරේ හිදාෆ එමිහුන් කන්දත් තමුන්නාන අදේකතනේ වර ගෙනමිහුන් සජිද කුරාන කරබලා කොන්න වෙදිකොලෙක් මච්ච එමෙම අපස් ජීබල්ලා මුලේ නේගෙච්ච එමෙම ෆිකුහුගවස් අකීදාගස් වරකින කම අලගොල් මෙන්න හිදාෆන්න සුන්නත් ජමාතුගේ හුරිහා මස්හබස් ඉත්තිෆාක් කබූල් කුරාවතුක ෆිකුහුගේ අසාසි හතර මස්හබකි කුර්ආන සුන්නත ඉජ්මා ගියාස් එන්නේ සහ ගියාස් බස් සහ විජ්‍යාම හිසාබම් අලගොල් මෙන් ජහේනේ එති කබූල් කුරා ඒ ගියාස්ගේ බොරේක වත්තරත මෙරි බස්සවා සදක ගියාසල් ජදීගේ බාදේ අස්ලුග අලගොන මෙන් හුකුම් දිබිෆාවා මස්සලිය ගොරේ කබූල් කුරුම් අවදාවෙගෙන් වා කන්තත්තම්ස් බයි බෙෆරන නස ගියාසේ බොනේ බයිෆාර් හීවනි ඒ දලීල මුතුම් වර බලික ෂෙච්චක එහෙනේ නෝගේත ම කුර්ආන් දලීල් නගාහ සුන්නතුන් දලීල් නගාහ ඉජ්මාඋන් දලීල් නගාහ හම ගියාසුම් සෙල්මරි දලීල් නංගවා ෆාවේ ඒ ගියාස්ගේ ඉබාදේ කුර්ආන සුන්නතු ගාස්වා හුකුමා එවර හුකුම්ත එවර අවුලාකු අලගොන් මෙන් ගබූල් කරන් ජෙහෙ කන්තත්ත අදි බයිෆාර් එවර දෂුම් ගියාස් කරවේගේ ඉල්බරේ ඛිලාෆුවා කන්තත්ත මිසාලක මස්තවාතගේ තරෙන් හිකිතගේ තේ ගියාස් කොගල් ගන්නංවා ෆාහු මෙහෙනස් ඒ රද බොරෙන් හිකිතගේ තේ ගෙල්ලොම් බඩු එමෙම ඒ ගියාස් අලගොන් මෙන් කබූල් කරන් ජෙහෙ එබස් මෙයකයි ගියාස් කොන්නලා ෆාහු මෙක ඉන්කාර නොකරවෙන්නේ ඒ කුර්ආන සුන්නතු ගාස් ෆාවා අස්ලෙන් එය එබුරි වර පෑවර මස්සත ගියාස් කරවා ෆයිහම කබූල් කරන් ජෙහෙ අස්ල හමෙක තෙල්බරේ මිසාල් ලෙකොතුන් ගෙන්නවා කමෙන් එබයි කුර්ආන වොන්නනි මෑම්බ ෆානා දිමාදතිය බෑ මිහුන් එමිහුන්ගේ මුස්කුල මුර්ගා බද්දල වෙච්චනම උෆ්වස් නබුනාෂ එහිම ඒගේ බාද ගියාසල් ජදී ඉල්මෙන් කරවා පෙර නස්සුග මෙවති උෆ්වස් නබුනාෂ ඒ හරාම් කමක මෑම්බ ෆානා දිමා නුරුන් තරිකම වතුන් උෆ්වේ බොනු කිස් ඒ මනා කරවා ෆාකම දැන් ඉල්මර මිදාලවනි මීහ කොයනගේ මම්මගේ ජෙහි නෝන බප්පගේ ජෙහි මේ නස්සුන් එබයිගේ එකමුගේ හරාකන් අද මියවරස් බොඩුගෙන් වාකන් එකීවෙ එම්මි කෙන ගියාසල් ජදී නස්සෙක්ක බයන් කරවවා කමක බොර බොඩු හුකුම මිහ කරන් කොෆියම් ඒගේ සාතුගේ හුකුම් සෙබොඩේගේ අදපොස් සෙබොඩෝවේ අදි පොට් කෙනෙක් ජාම ඒගොත හුකුම් කරපාන එති බව කාදිම්ස් එමෙම මියම්මි කෙන ගියාසල් ජදී මිපද ගියාස්තක මිකංකමගේ සම සුන්න ජමාතුන් බබුල් කොෆාවා කන්තත්ත එමෙම ඒ වකි ඉල්මෙ usul fiqhuga mege tafsir anna emme fiqhuga mawdu' den muallif wani adialu wadafa egotum vidalwani mawdu' fiqhuga mawdu' ki af'al al-mukallafin min al-ibad ala nahwin amin wa shamil em fiqhuga mawdu' ki alutakun kora huriha amal takeke alugun men kora komme kameges onnana hukumen
එහෙම ඉමාම් බුඛාරි මෙන් උළු zamaanake mihun wara gina kankamuga aada kankamuga suwal kuri zamaanenge mika hukumake kobato mikan muttawa dalile kobato kipegen mikan quran eguta suwal gina wima ilmeri hedde egutake hadis ta guri wara saaf masada bes babu ta gotuga adi ege mi dalil gotan hadis gennawa bayan kor misal imam bukhari sahih gonnan minbaru hedumuge hukuma behe minbaru hedum algon me bismeka shaq hitabes biswarka hitabes arat misal minbaru hedumuge dalile oidanto qur'ana sunnatu den gennawa foni mi nabiyasun zamanu ekelefan fortama khutba debba hunnevi kadurukeke modu kaarno dege mancha ara ekelefan khutba debban den me wigota ke ansariya beka bade ekabada me ekamanage darikanu lavva ei me wada koramulu kujja ekujja lavva heddevi minbaren haddawa fa nabiy sallallahu alaihi wasallam minbaru beenu kure wara saafu masade henuntu enes mekala kudi kantadawgas mihun suwal kura feshima elbere kumme kamekke dalil bayan korwa fane elber midalu imam bukhari ge figu wani kede faanu ge babu bennumuge kede faanu ge sahihu ge genna fa babu tawga unnan wara tafsiri hukum tamsalaka aqida gule bay hukum ta seke faana bur bayan korwa figu hi masata misalaka snoi mi wudu kure idanaka kede faanu ani gennawa fa mi sahh hadise ge aliga aso hadis warad ge ma so namaz ke zikr to terege henes e hadisun ekam dalalat korwate gennawa fa namaki babe ke emma migotan elberin komme kamaka alutakun pura komme kamekke hukumebbe eme bay mihuna mi hiwani deenuge komme kamege hukum bayan kurum mi haddu faana alum elumuge tere annakam mehenen no muslimun pura komme kamek ei kadiyali kamuga ves keyumbuen kamuga ves hedunnun kamuga ves kaveni vari kamuga ves vyafari ge huriha muamalat kam belikamuga sege hukumen onnan deenu eme me deem onna hukum bayan kurumaki rangaluge gunadun ke harkashkamas efar rajyege newspaper kurani dirasa e dirasa ge mekurani rajyek avatteri migaunta club taka mihun gos eule biyanu da gotuge wa den etanu mihga interview kuram me ahani mi wara goskame nunka negeni mi deenuga haram kurwa fa wara pod fa fennu kuni me meha monke mikama deena no bassash nget ekam basna ekatu galagonu me muslimun gabul kuriyas gabul ruhunas nurhunas allah taala wani islame shariatuga uriha kamet hukum bayan kurwa engunu mihka ekan enguni negunu mihka neguni me alagonu menge deena ki shamilu shariate ke alagonu me mi dannawa bahuge murad kei komme kamekke tafsili dalilu alagonu menge figuhuga bayan kurefabe eme miedo mihada wadoi qanun taka gabab taka usul taka mihuriha chaka ubrasma shamil ecche islami shariata eme ma alutakun ebuna bastaka kura amal taka ade kura eke abudu taka tasarruf ta huriha kamekke hukum islam deen gawani bayan kurofa ekan elberin gennawa fawani figuhuga faittawga wahi ala nawwan ei ekam debege mani maagadu debayaka furtan bayki alukanta ahkamul ibadat min salatin wa siyamin wa hajjin wa nahwihi eme malugunu medan alukanta namada rodaya hajja ifad kantatta bayan korwa fa islam denu kame gota islam denu gave bayan korwa fa ahkamul muamalat bis bayan korwa fa as muamalat ga bay mihunna mi dativa sababaki nasara deenuga emihunna wegen de gotaki emihunga foin emihun badal ko emihunga fotoga khurafi wahata liunima wegen de gotaki e zamanuge science e deen fushora gante misal ka nasara gabul kura gotuga duniya ki wattanen emihun gabul kurani emihunga fotoga bay mihego farubadege maccan araha bedru muli duniya fenonka emihun gabul kurani duniya wani koine gotame koine ke shebe wangecche gotakone duniya ge maccan eriyama muriyatane be fene eme koine ke batta matta duniya onna eme mi wegotike mi aqida ya mi duniya ke wangecche ke boni mi hunna dekulan eme waragena science beri mara jalalla bay mi hun ei andada efada kanta takoffu eme hunna ki duniya ge eki ilmu taka tarzuwa foteken gole bay badal ko fe eme hun fotuka badal ko fori baataw ge bori mekala hamanu je waragena wa den wegen devutuke europe ga mi eke
revolution taka French revolution none efada dosta mi hedi mi hedi gotaki deen waraboda hani kolde ei deen emiunge deen tababe ganna iktisodes pola koreveka mi duniyavi taranges korevekanne emiunge fota tarzu awaragena kantattan ebnone emma secularism emiunge ne secularism kemi deenuge kankan hamekan church ke tere gonna ne kiyabe taka alokama kævenya mikantatta quran enas mihunge duniyavi kankan egen wakikuri ei emihunna mi e potuga badalu ko furi baatawge sawabum ulevenne ti kuriyette venne eme emihun duukole ema ena salgonmenge sharia islami shariate ke shamilu badalu men nuwa hakku shariata waate algonmen sharia tafat algonmenge ran zamanake algonmenge muslimun emme rangala deena tabawi zaman algonmen emme warugadeis futuhatugas emme warugade ehen huriha millate shariate ke macca muslimun verikan kori deenan emme rangala tabawi zaman mistakun deena duruwegen diumaffu muslimunna hurasta kurimetegen ai ya khilafan nasara emihun deena rangala tabawi zamanuga tibi jahiliyatu यूरोपति एरुग एम्मे खालो दोस्ता यूरोप का ब्लैक फेतुरिंग वस एकम फरवान उलबे इतंग हास मीहु मरवेगन दियरुस यूरोप के मगुता की एम्मे नजिस एम्मे हडितंतंगे जमान एनस मुस्लिमुन के किबा एमीहुन दी तावदीम उंगडम फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कियम फ एमीहुन के दीन एमीहुन दो कोल्लीम एफु एमीहुन पुरियरागन देवने दीनु के पुरियरुम मुरसला गाइद तके em algonumenge deenuga bayan korwa fa muamalat tak hukum taki duniya wa rahmat adi et tabawa komme miha kal dibegen ma waram podu hewkam em muamalat hukum tak islam shariatu ka tafsir ko bayan korwa fa wani aqudu tak mugaves tasarruf ka mugaves adi uqubat tak mugaves adi jinai hukum tabis adi damanat ka mugaves emiha ka badal denuga kan tabis adi minuna sis mihuriha kam islam shariatu ka bayan korwa fa wani وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي أمامي حكمت معاملات حكمتك بدائرك مكانكم ilmeri bani bayataka bassawa egitene ekkamaki ahkamul usra aida gulon huri hukumta egiterega aida fashana gota aida nimigin anna gota kaabenya wariya nasabu sabit qura gota adi heda qur'an gota warata muda bahane bayan qurwa fawe hame gota ahkamul muamalatul maliya ekeki madani muamalat qura gota faisa ge muamalat qur'an gota mi huriha kame bayan qurwa fawe adege iturab bas eki me vyafari ge muamalat taka kuyyat denmu ge muamalat taka adi me vyafari sharika nota company bina qur'an gota mifada hukum tab islami shariatu ge bayan qurwa fawe adi eki itura jinai hukum taka korimis bayan korihe gadaya gulum hori me hukum kuruma miyunga macca hukum qur'ane gota mikan kamis bayan qurwa fad adi ege itura sunnatu ge waratu ge asfa buhuri qur'anu ge waratu ge asfa buhuri eki dawdet tawga meduga kanta qur'ana ge qur'ama ga waqtu ga adi amankum ga waqtu ga kihnatto muahada qur'ani kiha muddataka to muahada qur'ani emi hunna medu muamala qur'ani kihnatto me huriha kame shamil kun islami shariatu ga bayan qur'wa fa denge fa muallif midalun samaratu ilmul fiqh fiqh kiyebima ekamuge mewa ki ko bato معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف أميه كفقه أنغني فأيان عمل كفيا ما أميه كعمل تن إصلاح وجبده أدي أروكم صح وجبده أدي أميه كسلوك رنغل وجبده وإذا صلح العبد صلح المجتمع ميه إصلاح وجنا مول المجتمع وإصلاح وجبده أدي كنتيجة كدنيا آخرة كأميه مفاور كما باجر كندبون adi ukhrabi hayatuga allah ge rusuma suwaruge mihkam hasuge bede den algon me kurido bayan koroma fawa bay bata mibaga wani fiqhuge makkama adi dini ilmu hasil korumuge makkam inna tafaqquh fi ad-din min afdal al-a'mal dini ilmu kiyumaki emme mabegen wa en alokame adi emme rangalo istife mikama qur'ana sunnatuge dalil tabarit ngas fawe egitere en ayataki wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa huriha muslimun ekokega hangurama nukutume nuwe
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين එනස් ඒකතරේ කොම්ස් එබ්බයක දීනුගා ෆිගුවරුම මඩුකරුම මියතුගා අමර කරවා පවනේ දෙමික ඛිලාෆෙන් ඔය මඩුකරණි කොම්බෙත්තෝ දණි කොම්බෙත්තෝ එනස් ජුම්ද ගොතක මියතුගා අමර කරවා පවනේ බුරිහා මුස්ලිමු අංගුරාමද්දිමුගා බදදු කොම්ස් එබ්බයක දීන් කියවන් තිබේෂ එම් කොම මුජ්තමෝගස් තිබෙන්ජෙන් වාරතමදා බහන්ගේ බයක මිස්තකොන් දීනි සුවාල්ත කුරීම ඒ ජවාබ දෙගෙන් ජෙන් බයක අකීදා බොනදෙන් එගෙන් ජෙන් බයක මිගොත කොම්ම මුජ්තමෝගස් මුස්ලිමුන්න හුකුම් ත බයන් කොද්දේන බයක තිබුමකි ඒ ෆර්දු කිෆායත් ක මුරාදකි එකන් කුරවේන බයක තිබියා එහෙන් එම්මෙන්ගේ මතින් එෆාෆා කැඩිගෙන් දාන හෙනස් ඒ මුජ්තමෙක්ග එකන් කුරවේන බයක නොත පුරා බයක නැතියම් මුලි මුජ්තම එක්ක ෆාෆෙරගෙන් දාන දෙමෙ සාසෝරගොල් මෙ කොරිස් බයන් කර හදීස් මන් යුරිදිල්ලාහු බි ඛෛරන් යුෆක්ඛු ෆි ද්දීන් අල්ලාහ් තාලා එමිහකන් හේවගන් ඉරාදු කරවනවා දීනුගේ ෆීකුහු එමිහකත් දෙබ්බේ den nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mikan bayan korwa fadikunga makkam bayan korwa taleg faam hadis korwa fa wani annas ma'adin mistakunnaki ma'adanta fada bayke ma'adanta terega bara aguhuri ma'adanta berana arissa bifada ma'adanta visbe adbara ngaadage mi ma boda agen nuhuna ma'adanta visbe mi doi kahala enas mi hadis ka mewani mistakun sifa korwa fa ma'adanta kefada annas معادن ميستكنك معادن تفاد بيك خيارهم في الجاهد خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ميستكنك ترين إم رانغالو ميهنكي جاهد زمانوغس إم رانغالو ميهن එමිහුම් ෆිගුහු වෙරි වෙච්චනම් ඒකේ මානේ කි මිස්තකොන්නක පසෙන් බදදුවා බයින්නු ඒ එමිහුගේ තෝණු ෆෙලික නොත කේරුන් තෙරික මිකංකම කියම කොම්මේ මිහගේ සුරදානකම එමෙ මෙමිහු ඉස්ලාම ෆහුගා ෆිගුහු වෙරි වෙච්චයම් ජාහිලිය zamanuges emme rangalu mihunne ke islam fokus emme rangalu mihunne nabi hadisu korban te mikam fenigen dekade faanu dos for rangala misalaka abu bakr faan kale faana ki makka ga emme sharaf wari emme mihun ihtiram karwa bege islam fokus muslimunges emme qadar du bege mihunne bi ebbe kale abu bakr faan umar ga faana ki jahiliya zamanuga makka ga mi gabila to ga meduga sulhu korwam mediator ko olwe bege islam of sekade faana ka wara hikmetteri waran azum waruga dadekade faana ka sabon muslimun wara faida kuri bege eme mihe ki hunne heo sifata rangaluwegen ebede dini ilmu kiyumuge sabon eme madini ilmu ki eme ka libigenda wara bodu kuriyerum falfiqhu fi ad-din manzilatuhu fi al-islam 'azima eme dinuge fiqhu erum ki islam dinuga wara matiberi daraje de wafa kame adi ei wara matiberi sawabe hasamegenda kame wama alayhi min huquqin adi ege sabun emihe ka engende enage diinu kantatta adi ena ada koran je wajib taka haqqu taka adi enage allahun alukan qur'ane engiken dadiyul tawge adiga adi erum duniya akhiratuge kamiyaba emihe ko magfay vegendan eme mi fotoge furtama babu dengalun fattan al babul awwal fi ahkam at-taharati wal miyah e furtama babu ga muallif gennawa fa mewani طهارة عدي فينا قلنهوري حكمتا وفيه عدة مسائل أما ميغا ورقينا كنتم بيان كروا فاوي تن فيغو فتاوغا مسألة كي ابوناني ألغون من ديوهي باغو ببونا اكدا مي دميهم گده تر أرارم واقع هذا مسألة نگه تمي فتاوغا ورقينا بينو كفنا مسألة عربي با ایک معنی ہے کہ وکی خوشالا دن نگوتا ہے ايم ورق هنا بفتو غنان مساله ما فرتم متي فتاو مسمن المساله الاولى ايم ايك معنی فرتم حکم ہے بیان کرن اے سال گالو من دیوی بو بین پورا مساله کے معنی کنو می عربی فتو کا مساله بین کو فنن اے فرتم می بیان کرانی طہارتا ایک اہمیت ایک بہگم وا باتا اے فرتم مت اہمیت الطہارت و اقسام طہارت کے مهم کما اے بہگم وا باتا الطہارت مفتاح الصلاۃ algon men tohiruan daskura sababaki taharataki ei namaduge taludan wa akadu shurut hadi ei namada emme muhimmu shart wa shart la budda an yataqaddam ala al mashrut emema shartu wevegen wa kame kurumge kurin e shartu ebaje algon men hasil kur eme namade nukureben algon men tahir nuwe eme taharatu algon men daskura sababaki namad adi ehin algonta ada kurmattaka والطهارة على قسمين طهارة بهجم مني ما قالوا دبايك
ei maanavi taharataka adi hissi taharata am qalugma figu fetto kiyawani hissi taharatu ei najihun tahiruma wudu kuruma hinagatuma mifatu hukum tahinas mifatuga muallifurtan fatta memani maanavi taharatu em taharatu maanavi wahiya taharatu qalbi min ash-shirk wal ma'asi em furtama taharataki emiheke hi shirka ekeki faafatakun duruheli kurum wa kullu ma rana alayhi adi hi khalu kolla kilamu kolla muriha ichakun hi tahir kurum eme miheku faafa ek kurima enage hituga khalu kodage nukuta enota tikke jehekama hadiska bayan koraba faawe adi qur'an allah wa koraba faani kalla bal rana ala qulubi mehenen nu nebamen hittauga emihun kula amaltoge sabum weye rana nota fashata kellebbige ege sabun nebamen hi andiri begende em shiruka faafatake emihage hita nedebe asartake kurwanche وهي أهم من طهارة البدن تمولف مدالوني أميهك هشيغان طاهر كرما وربس هي طاهر كرما مهم وجمال ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى أميهك حقيقي طهارة حاصلة نوبي أميهك هي طاهر كفو مدان تنفو بيان كرافون الله تعالى وهي بس فل إنما المشركون نجس هم كشغرهم mu'min muhammad kishoro mushrikun naki ei najis bayke mi ay baba dabba fawani mushrikun masjidil harama veddu mana kurmattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam dawatu feshiken airways dawatu ke fahubala hame bes mushrikun masjidil harama wade ulun ademi me kura alukan tatta kuramunna em qur'an allah wahi kura fa ma kana salatuhum indal bayt illa mukaam wa tasdih emihum e kura alukan ta ki ebbes haadegga attila bad jehuma halel devum fada kantatake fiya baituru kamennu nemihun e kura kantattake emihunge alukantoge teremuri shirkuge warak gina kantatta badef emun talbiya kiyarus keni allah wa sharika ku fiyawa itur sharika ku allah noe alugonu me kiyago tamule khilaf ehnu talubi allah sharika ku noe emi munne allah wa sharika ku fiyawa itur sharika ku allah noe ege maanake allah ve sharika muttake vekal baawar kanta dibaran panuge millatuge waragina kanka emuri badalu kuffa ege tere shirku wadda ta nabiy sallallahu alaihi wasallam dawatuga ekade paanu kanka mana korwa den hijura fahu koluga nuwana hanu dihawana haru ekade paanu amur korabbi ebbes mushriku miya hara fahuga hajju ege nuwana eme islam fahuga menu ebbes muslimaka ebbes mushrikaka den makka nuwadego ekade paanu hamajessevi den e fahuga muslimun hajju kuram heshi emma mushrikunge mi nutahiru kamaki ei maanavi nutahiru kame ei mushrikunge mi fen ala fuhuri me ekeki kamwaru takun nabiy sallallahu alaihi wasallam bani beenu korwa fakele fanuge doswaruga em egen ebenge emihunge hunna mi nutahiru kamaki hissi nutahiru kamenno emihunge sama femwara tahiru ema tahiruwan enas emihunge kiben alokame gabul nukorwe emihun shahade kiya islam dina wanuma fahuga menohi emihun roda ifka mugabes namaz kurka mugabes emihun la ilaha illallah kiya islam dina nuwanna hindu kemun kiben eppes alokame gabul nukorwe emihun wudu kuriyes hinagatas alokame gotu ekan kan gabul nukorwe emihun islam becchamatande emiha isa balgon merege darus kurkollana dua ke allah taala mennaki heyobas aha heyobas qabul kora baikam gale bon irat korbe dengane de balgon me mifatuge ane bag bodiya kendana inshallah taharatuge hissi taharatuge kibata wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk